uyu Hakimu Kiwanuka yakinaga ikipe ya Sports Villa Club mu gihugu cya Uganda. Yego. Ni umukinnyi ukina aca ku ruhande. Ni umuwinga. Sport Club Villa. Ku makuru ngewe nakuye mu gihugu cya Uganda, umunyamakuru bita Eli Kiyune akaba akorera radio bita Akabozi Kubiri, akorera kuri 87.9 akunda kwita ngo Radio 2. Ni umunyamakuru wa sport. Kuko ibyo naburiye kuri APR nagiye kumushakiraho. APR yambwiye ati rwose nawe urabizi tujye kubwira ngo twamuguza abakinnyi ngo twatanze $50,000 by'idolari ngo kumukinnyi n'uyu baguhaye donyi urumva bati ibyo ntabwo were kuri Hakimu Kiwanuka uyone Hakimu Kiwanuka azajya akina aciye ku ruhande ariko yaguzwe $30,000 by'idolari $30,000 kanze nkoresha ndashaka gutabwira amanyarwanda nkesha uyu munyamakuru w'iradiyo $30,000 kuba 1,400 miliyoni 409 ejo nivuye kuvunjisha 1,400 n'amafaranga 9 409 409 ni miliyoni 42 n'ibihumbi 270 z'amafaranga y'u Rwanda. Uri nawe ukiri mutoya afite imyaka 20 y'amavuko. Yasinye amasezerano y'imyaka 2 muri APR. Ibiribwa ni yaguzwe miliyoni 42. Fair cyane, fair enough. Ubwo ni urivugana n'ikipe ya Villa cye isigira ko yaragifite amasezerano. Hanyuma azajya ahembwa $5,000 by'amadolari. Ibihumbi ku mwana w'imyaka 20. Umwana w'imyaka 20 miliyoni 5,000 gukuba 1,409 ni miliyoni 7 n'ibihumbi 45 ku mwana w'imyaka 20 umugande Hakimu Kiwanuka. Wono bita Hakimu Kiwanuka yego mu Bugande wasanga atahembwaga nimwe amajwi arahari yo munyamakuru abisobanura majagenda biri muri transfer Hakimu Kiwanuka avuga kuri Hakimu Kiwanuka. Then for Hakim kuri Hakim n'umwe bakinnyi bazamuye ikipe ya Sport Club Villa ko naherukaga kuvugana n'uwahoze ari umuganga wa Sport Club Villa ambwira ko ari we wamuzamuye, ambwira ko ari we wazamuye uriya musore niyo wazanye Hakim. Ni umusore witonda nawe rero akeneye igihe cyo kumenyera atangira akiniye ikipe, nibiba ashobora kuzinjira mu ikipe akabaha nk'ibyo mwifuza kuko ni umukinnyi unyura ku mpande, ni umukinnyi dukunda kuvuga ko yuko akina kuri 7, ni umukinnyi usatira anyuze ku mpande, ashobora kuzatsinda ibitego nka 5 cyangwa 6 muri uyu mwaka w'imikino, kandi ntekereza ko umukinnyi ukina ku mpande agatsinda ibitego 5 cyangwa 6 ukaba ufite n'abandi bashobora kubyongeraho, ibyo bitego yabihagije kuri we. Ni umukinnyi mwiza gusa yakeneye igihe, nta gito utakeneye. Urabizi ko hano iwacu muri Uganda iyo umukinnyi atabona umwanya cyangwa se akaba arwaye atangira kwishyira mu mutwe ko ari ikibazo cy'umutoza. Ibyo nibyo tubamo hano iwacu muri Uganda. Rero mubwiye ngo azagende yigira ubuyobozi, ibyo niyo ababwire ko akeneye gushyigikirwa nubwo ari mu bibazo akaba arwaye, akabwira ngo nzava muri ibi bihe kandi nzaba mwiza. Ibyo nibyo nakubwira kandi ndabizi neza ko azitwara neza. Iriya myaka 2 bari abakinnyi bahawe irahagije ngo batange ibyo ikipe bifuzamo. Those 2 years given to the 2 players, I think they are enough for them to acclimatize and give the club what exactly wanted from them. Avuga kuri Kiwanuka avuze ko mu gihugu cya Uganda nabo ni nko mu Rwanda hari konflikt z'abakinnyi n'abatoza. Umukinnyi udahabwa umwanya wo gukina uhagije byose abyegeka ku mutoza wenda ko atamukunda cyangwa se ibindi, ariko akantu avuze ko abakinnyi beza bakeneye igihe. Ashoje rero avuga ko niba koko basinye imyaka 2, iyo myaka 2 hagije kugira ngo bazaye berekanye urwego rwabo. We nko kuvuga ngo cyaba ari ikibazo iyo basinye umwaka umwe wenda bari kuzawumara bamenyera, ariko niba basinye imyaka 2 bazagira igihe gihagije cyo kugaragaza icyo bashoboye, ariko hameje ko ari abakinnyi beza cyane. Hanyuma hari amakuru yavugaga ko ashobora guhabwa 30,000 na Sports Club Villa 30,000. Aya makuru ntabwo ariyo. Ayo makuru ntabwo na muraperi bayambwiye.
gusa bo bambwiye nyine ibyo bazajya batanga umukinnyi n'igihe bazabimutangaho. yego ariko aya makuru ya Villa yo singiye kujyaho ngo mpimbe rwose ntayo mfite. hanyuma Denis Omedi we yatanzweho iki? ariko nazo kuri Kiwanuka. Yego. Kiwanuka APR mwambuye Arahiri. no yego yaka 20 Arahiri n'aba Arja n'aba agent ba Arahiri ngo bari barageze muri Uganda. Operation APR yakoze kugira ngo nabo bakiri Arahiri yo mu Misiri cyane. Urumva wowe tugendane neza duhere kuri kimwe ingingo njye nazi guteguriye wowe wikwihuta urimo uranjyana ahandi hantu karahera ariko kare karyoshye yihorere twagiye hari ahantu ndi bukamugezeho ukunda gafite nabanza mbwire ikibazo namubarije amasezerano n'amafaranga batanzwe icya kabiri ndaje kigereho n'icya gatatu n'ibibazo bine ndi bumubaze. Kiwanuka twamusoje. Kiwanuka wamaze kubivuga isezerano n'imyaka 230 y'amadolari agahembwa 5 n'umunyamakuru amaze kutubwira quality ziwe nyine ko umukinnyi mwiza. Noneho Denis Omedi we yatanzweho iki? Denis Omedi yatanzwe mu 25 by'idolari kuri Rokritoma. Makuru nyesha uyu munyamakuru wa Akabozi Kubiri muri Uganda 25 by'idolari miliyoni 35 n'ibihumbi 225 kubera imyaka ye irimo kugenda yigira imbere 30 uyu Denis yatanzweho 25 by'idolari ariko azamurirwa umushahara we nawe azajya afata 5,000 by'idolari. Yego miliyoni 7 nawe. Noneho niyitwara neza muri close nk'uko bivuga muri kontra yasezanyijwe ko azongezwa umushahara. urumva azongezwa niyitwara neza. Kwitwara neza umvuga ko uyu Denis ni rutayizamu abantu bapiri babyumve. Denis Omedi ni rutayizamu. Ku bantu bashaka kureba yatsinze igitego ubwo Afurika y'Epfo yanganyaga na Uganda kuri Nambore umukino wasoze mu itsinda ryabo. Urumva yatsinze igitego cyiza cyane ashoteye kure. Uyu Denis igitego cye ni icya gatatu ku isi. Hari igitego atsinze KCCA ni icya gatatu ku isi cyaseze ishize atsinda KCCA. none Denis Omedi hanyuma rero ahembwe 5 by'idolari 5 by'amadolari. gato abo bakinnyi amafaranga bagiye bahabwa amakipe yabo nta mafaranga yahawe yaba Sport Club Villa ndetse n'ikipe ya Kitara n'amafaranga yahawe. Iyo umukinnyi aguzwe amafaranga gutya ayo mafaranga atanzweho ni hagati y'umukinnyi na club ye na agent ntabwo ari club n'umukinnyi gusa agent nawe ibyo nibo babyimenyera vuga ngo ni totalite y'amafaranga APR bayamutanze ibijya muri club ibijya mu kumukinnyi ibijya kuri agence ubwo bazivuganira kwapfa kubimenya nkurikije iminota cyageza ko utabimenye twihute cyane. Ruvuyanga aba bakinnyi niki cyatumye bahitamo gusinyira APR byagenze gute kugira ngo basinyire APR nkuko wari utangiye kubiterura wavuga ko uwo bita Hakim yaragiye kujya muri Al Ahly ariko hari n'amakuru avuga ko uwo bita Omedi nawe yaragiye kujya ku mugabane w'Uburayi. Byagenze gute rero kugira ngo basinyire APR? Uyu nibyo navugaga uyu Hakim Kiwanuka yifuzwaga na Al Ahly imuha ibirenze yifuzwaga ni Al Ahly yamwifuzaga yonyine gusa. None uyu Denis yari ari muri Bura yayendukiye muri Singapore amaze iminsi avuye muri Singapore. Ariko none akaba yarifuzwa n'ikipe ya Kaizer Chiefs ifatwa n'umunyarwanda Ntwari Fiacre muri Afurika y'Epfo. Izo ni offer yari afite zose. Denis uyu nguyu yagaragaye mu bihembo bya Global Soccer Award kuri podium na ba Cristiano Ronaldo nk'umuntu wari nomine. Murabizi ibyo ngibyo Global Soccer Award rubango igitego cyari muri Pushkas muri Fadebes ariko no muri Global Soccer Award yagiye muri Qatar rero yarari yo muri Yasari cyane urumva. So rero ahava ajya muri Singapore ushaka amakipe n'iki mu by'ukuri amafaranga APR yatanga kuri aba bakinnyi nayo aya makipe yatanga kuri aba bakinnyi nta mahuriro. Urumva byagenze gute rero kugira ngo bababone APR yakoresheje iyihe turufu? Nuko APR nyine njya nibutsa abantu benshi batajya babyirengagiza yitwa Rwanda Patriotic Army. ni ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Urashaka kuvuga ko hari inzego z'umutekano zaba zarentervenye sindi nta nzego z'umutekano zarentervenye ariko ibyo bitendo nyine APR
bahuye n'abantu ba nyabo. abantu bayobora APR Uganda barayizi babayeyo urumva ntabwo babura abantu babafasha urumva hari abandi bantu babafashe batiriwe banajyayo aracyo bita abafasha myumvi urumva kavuga bati abakorera ku butaka kuri ground operation mu nyungu z'igihugu cya Uganda n'icy'u Rwanda imibanire myiza dufitanye si ngombwa amafaranga y'umurengera si ngombwa abo ngabo baza bipasa wijya kure mukorere hafi uko APR yabyumvaga n'abo ngabo bayifashije niko babyumvaga umva ko ahantu heza ho kureza umwana wa Uganda hari kumukurikiranira kuba uri mu Rwanda ni nko kuba uri Uganda nta tandukaniro ni mu rugo y'umwana y'imyaka 20 ni ukorerwa neza mu gihugu cyiza wikwita rero ku madolari 1000 baguha ita mu rugo nyine reba mu rugo patriotic kandi ikindi APR na Uganda mu guhanahana abakinnyi urumva big patriot meza ku bakinnyi b'Abagande urumva abenshi baje babaye successful hano mu Rwanda iyo operation ntuyinyinjizemo kuko navuga ibintu biremereye kandi ntabwo byemerewe noneho ariko kimwe mu bintu byasunitse abo bakinnyi Julius Ntare yemeye aravuga ati Ruvuyanga ararenze ati mu kuba inkuru za APR n'igitangaza cy'umunyamakuru kimwe mu bintu byasunitse abo bakinnyi kuza muri APR harimo na Tadeo Rwanga engineer ex capitaine w'ikipe y'igihugu Uganda abenshi bamufata nka role model abana bato hari bahuriye rero muri iyi campaign yo gushaka igikombe cya Afurika cy'ibihugu barakiranaga baramwegereye baramubaza bati se grand frère my brother iyi kipe ubu iyi kipe bayimubaje mu kiganda iyi kipe idushaka kikurikira kikiriho niki bigenda mu maso urumva pati bimeze bite tubwire Tadeo Rwanga bameneye umuco ariko aya masaha muri kariyeri yanjye banyongeye iminota 30 muri kariyeri yanjye niyo kipe ya mbere iyo nafataga nk'iya mbere yari Simba ariko niyo kipe ya mbere ivuga ibintu mwumvikanye neza ikabiguhera ku gihe ukabaho neza ugahinduranya inyama ugahindura amashuka ukanywa amata ukarya nta kintu na kimwe udahindura cyose utabishaka bati n'ahantu tuba ubugira ngo simwe mu Rwanda kuko Tadeo aravuga ati iyo mvuye ahantu mba nkajya gukina ubugira ngo mpinduye igihugu